Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Bharatiya Janata Party hakapratrik ulber arjar postan Claraki International Women's Day nakabulum lang Kynthei nakabenta per jonga sornong po hakablaydon lang kong Yaisha Rambai kanong sengya ke Eri Weave Private Limited but president ka cluster level federation Bhoirumbang cluster hapoka NRLM ka kong Pinky Maring kiwe habakran haganigasngi kakong Susuki Pariat kelakaran Jepang kejing iet kabau mintirang badu keriu Narendra Modi yaki long kemi ke jela Meghalaya badru baka BJP kedon shibun kejing temu nak bentawan penkup bor Kynthei ha Meghalaya limba ki skim per baka sorkar pedeng kla penmi nak benta kejing mentoy jong Kynthei ha ke jela bar keri berok away It is every day. Every day we do our work. Every day we celebrate being a woman. It's liberating, being a woman. And I'm so proud to be here and privileged to be here, honored to be here among you all beautiful women. Not forgetting the men who has been supporting us, all of us, Nadu Bastang, like everyone, father figure, husband, brother. So I thank you all. Happy Women's Day. Thank you. Your Prime Minister, Ujongi, Omaslutu, ya kata kajing syutam jong kibeduk. Namar andala dok kiberi onde kan lagu kamcu kamplir. Wat kibahin bahasem kibade kijong ni ru kipetra. Yo ni kumpan. Di lembagi skim jong Modi. Ngatarai shibun kilo kubi kilayo ya kata ka kabuk siap bakendar kam yaki haka cingim jongki bamangasi Prime Minister jogi mbere beitho tangkari hindre da kapathai barokowe ngasi osorong banongba as a member of the BJP I belong to the party where it is known in the world as the world largest political party. I'm very proud to tell you all, like our Prime Minister is Narendra Modi. He is the global leader right now. I believe in charity begins at home. Nganget ba ki ba baha ki sedang nalaye. Telada kum ka kami, nga sedang nalayeng ban yalam ya ki kon ki jonga. Hangta kanwan kata kajing baha ha kisnong namar man la ki yen ki baha kisnong ki baha kikiu batlada kisnong kikiu ka ri hi barok ka we ka kiu kata kade ka jinget ha ka jonga tina kata kadaw nga sedang ya kini banseng ya kini kikam la jong hapo kisnong ki jonga te ngan suya tho khndiat itai kam iba kundongin yang yarap ya ki paralong kemi ban penkiu ya kayo kakot lane kata ka economic lane financial empowerment ya ki paralong kemi jongi kawai kane lengba ka jing tre jongi lengba jong kini ki self help group apo ki chnong ki jongi tenga dei kawai na ka bat ya kane ka kam jong kum ka president jong ka CLF
CLF kamut cluster level committee kabadon hapo federation kamut kabadon ki group hapo ketiga hapo boy rembong cluster ke hangte hapo boy rembong kata kowe ke cluster kabadon kumba khatlai snong ngabat kum ke presiden jong kita ki group digini ki group ngiyale kuno ngiyak tere tu rengkat bat kane ka scheme kabawan na po NRLM baro piadon group na ya ngidon ha group na ngidon hapo ka group ka ba hapo ka NRLM kamut National Rural Livelihood Mission mano bawan ra aya kane ka scheme kadai kabawan na kumbala ong Madam Susuki mene kadai ka ba ka central scheme ka ba Prime Minister jongi Narendra Modi ai sya ki para longkemi sya kini ki longkemi kerpang kane ka scheme kadai na ka benta ki longkemi kanang ban penkiu ya kayo ka kot jongki